Lepo, živjeli. A sad ću pričat ja, kad smo ja i Tomo Grbić, nije možda ovdje u Pjevoju, ne znam. Prodavao krastavce mi u Modrić. Ja prodao svoje sve, a Tomo kad je ostalo meni par komada, ja ću to staviti u džepove. Stavio u džepove, on to i ukrca s njim u autobus. I putimo, kad on se tipa kaže, jebo majk, pa iz jakne sve pokral moje. Ali kad je ostao još jedan pozadnji, on drži kaj, sad neće njega ukrasti niko. Ne bi dvije stance kad čovjek kaže, gospodine, pusti, hoće izići. Evo idemo dalje, hvala lijepo.